ngasi phongkiba tongan pausi amadi social media dagi lokhajaba pausingi update pijari ahanbada maroiba pau Nagaland gi Jumoke Dima district ki manung chanba Moba khulda kuki gi yum tara mai thadokre political solution productive phawba kuki zo area da maitei changhandana ba akanba warep lawre haina ITLM na amuka hana phongdorakli Manipur ke hojik thokliba iranga mari leinana Supreme Court na CBI digi status report kokre ukrul da pangthokadaba loingai ni festival da Nagaland gi chief minister Naifurio saruk yagadori numit nene gi festival asida Manipur gi chief minister Khemchan gi ming yaudri MLA Satyabrat ki character assassinate tawna ba honarakpa yaningde haina narol sintha kanglupna phongdorakli luhongba lakhidaba bor lupta changjarakadabani haina KCB PWG na phongdorakli tha asigi kulumdoi natraga kunmari da Khemchana luchingba lengaki ministry sauthoklaba yana leire Lital gi thokdoki matangda Stalin na sengdorakli Manipur gi hingsana angang singi pungning wakhalda chauna saitheng pire haiba angang singna yeklakpa laida mami tarakle Manipur gi machasu India gi digital crime kaya da chenabagi list da yaure andro AC da mirep oikhiba kaisam ningthemjau sing online trading scam da chenabadagi Kerala da fare FNTA gomna natraga manaba kanglon amata Manipur da pusilakpa yaroi haina CSO singna phongdorakli arambai tingol gi luchingpure korongam bakhuman gi update ka loinana Ahmedabad da Air India gi plane ama crash tawkiba adu technical issue oiramdre pilot na engine fail off tawkibadagi thokibani haina anoba report amana phongdorakli Bangladesh ki mikhalda BNP na chauna mai pakhre India dagi tokhaina tahangani haikhiba Abdullah su mikhalda mai pakhre Adom na hojik yengberiba channel asi kanglei pauthang YouTube channel ni channel asida iramdam amadi mapalamgi maru oiba pausingi update taba amadi yengba phangbigani channel asina pau upload tawrakpa matamda adom-adomgi device da notification uba phangbinaba amadi channel asibu pungning thogatbiba oina sungsoi soidana subscribe tawbiduna bell icon nambiu haijabaga loinana hojik pausing amuk sandona pijari Kukizo community gi oiba political solution ama puraktriba pawwa Kukizo na khundaba maphamsingda Maitei sing changhandanaba warep lawre haina Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ki chirol amana hairi North East Post ki paw amana hai ITLF na thadorokpa chirol amada pallibadi Maitei changdanaba warep asi ngarang February 12 gi ITLF na sinduna pangthokiba mipam amada lawkhibani mipam aduna kumjalisingani kulumdoi gi me ahumdagi thorakhiba irang asida Maitei singna Kukizo gi misam miyam tamthina hatkhiba amadi lanthum mangankibagi matangda kupna khanaraba matungda warep sing asi lawrakhibani Kukizo miyamna nangli saitheng asi kokhanaba amadi matam chupagi ingtaba puraknaba athubada political settlement puraknaba honagadabani ngarangi mifamna lawkiba warep adu maru oina Kukizo miyamgi punsi ngak senaba amadi pamdaba tawdok thoktanaba lawkibani hairi maram aduna warep asi mari leinaba singna ngangna chatgadabani hainasu cherolasina akanba mongda hairakli Ngarang ayong Nagaland gi Sumoke Dima district ki Meji Phema subdivision gi manung channa leiba Moba khul amasung Sakoma public organization ani gi marakta nongna khut thongna rakpadagi kuki gi yum tara hena mai thadokre maljang kaya amangata thokre thodok aduga mari leinana khudaki oina Sakoma khul phawraga chaliba lambi sing thingjin khibedagi miyam chatok chasin toba yakhidre adubu nungtil pung ohum khara helakpada ahenba security forcing thomjinduna irang adu mapung phana control tokre thodok adugi matangda press na phangba pawgi matung ina Jakoma khulda lairiba Angami Naga tribe amasung Mobhagi Kuki khulda lairiba Kuki singi marakta nongna khut thongnarakpa aduna maram oiraga Kuki gi yum tara hena amang ata thokhibani thodok adu lamgi chayetnabagi matangda thorakhibani thodok adu da nakal ani gi marakta khut thanabadagi irang adubu control tongnaba changsinkiba security personnel ani asok apan nangki adubu thodok adugi matung tarakpada ahenba forcing changsinduna irang adu mapung phana laksinduna Kanglop anigi marakta mihutsing yauna mifam pangthokre hari thodo adugi matangda Dimapur gi Deputy Commissioner of Police PR na thadorokpa chirol amana hairibana ayuk Meji Phema subdivision gi Chakroma public organization amasung Moba village ani gi marakta thokiba thodo adu yamna laibak thiba amani adubu haujikti mafam aduda henba security forcing thajinduna irangasi mapung phana control tawre haina phongdorakle English ingani kulumdoi gi me ahumdagi hoduna tholakleba kangluk irang asiga mari lainana thokiba violence ki thodok singa mari lainaba police station singdagi CBI da makatana sinakiba case ki manung channa yamna haksin lawkiba thodok ama oikiba nupi anibu khongoina duna pukiba amadi chahi adugi January da irang asigi victim oikibi nupi amabu laikidabagi thodok adugi status report sing CBI na Supreme Court da atuba matamda pikhalaknaba khangan khibaga loinana Manipur High Court da case chathabada khudong charoidaba case sing Guwahati High Court
कोर्ट ट्रांसफर तौबा यागनी हाइना सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत अमसुंग जस्टिस जयमालिया बापसी की बेंच ना डायरेक्शन अमा पीखरे हाइरी इरांग असिग मरी लेनेना चार्जशीट पिखलक्रब केस सिंगी ट्रायल सिंग कुमांग चौक्सिना चथब यानबगी दमक मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अमसुंग गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का कोऑर्डिनेशन पिनदुना मखा ताबा ट्रायल सिंग हाई कोर्ट सिंग असिदा नेंगथिना पांगथोकनबा सजेशन सु तौखी इरम असिग मरी लेनेना सुप्रीम कोर्ट चथकिबा हियरिंग अदुदा एडवोकेट ब्रिंदा ग्रोवर फोंदोखिबदा मणिपुर की इरांग मनुंगदा नुपी अनि खोंगोइनदुना पुखिबगी केस अदुगी चार्जशीट सीबीआई दा लैरे अदुगा सही अदुगी जनवरी थादा इरांग असिदा victim ओइखिबी नुपी अमा लैखिदबगी मतांगददी चार्जशीट असिदा फाइल तौरपा थेंगनखिदे अदुगा सीबीआई ना लौखटकिबा केस सिंग मरी लेनना एक्यूज सिंग अमसुंग सीबीआई गी माइकेदिगी कोर्ट ट्रायल हियरिंग गिदमक लाखिदबा याउखी चार्जशीट पलखिदबा victim ओइबी नुपी अमा सिखिबगी मतांगदा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सिंगदा इन्वेस्टिगेशन निंगथिना तौदुना चार्जशीट फाइल तौरकनबा खंगनखिबा अदुसु थवोइदना लैरी हाइना फोंदोखरे उखरुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था की तरा मरी तरा मंगा पांथोकदोरिबा नागा फुरुक की मरु मरांग होनबगी कुमहै लुइंगाइनी फेस्टिवल दा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नाइफ्यू रियो सरुक यागदोरी अदुमपु नुमिदेनी की फेस्टिवल असिदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान की ममिंगदी यावबा उद्री यूनाइटेड नागा काउंसिल की मीटिंग मखादा स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना सिलगा तांखुल नागालोंग ना युम्बु ओइदुना कल्चरल रिनाइसेंस हाइबु थीमदा फेस्टिवल असि पांथोकदबने लिटालदा ओइरक्लिबा फिबम असिना नुंगनांगबा पोखलबसु लुइंगाइनी फेस्टिवल मपुंग फाना पांथोकनबा थौरांग तौरे अपुनबगी पांगल सागनबगी पांदमदा पांथोकदोरिबा फेस्टिवल असिदा नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नाइफ्यू रियो चीफ गेस्ट मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसी डिकोना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक यागने दिंगांगलोंग गामै अमदी अवंबो निमाई प्रिंसिपल सेलिब्रेंट ओइना सरुक यागने मणिपुर अमदी नागालैंड की अतई अतोपा लेजिस्लेचर सिंह अमदी सकनाइरबा मियोय क्यासु नुमित निनी की ओइबा फेस्टिवल असुदा सरुक यागनी हाइरी नागा फुरुक की मियोय सिंगना नाट की फिजोल सेतुना फुरुक असिगा मरी लेनबा जगोय साबगा लोइनना मरु मरांग खुनबगी लाइसोन थौरमसु पांगतोकनी फुरुक असिगी ओइनादी लोइंगाइनी हाइबसी इचम चंबा फेस्टिवल अमा नते येलोंगाइदगी हौना कुम अमगी मरु मरांग खुनबा हौरमदाइदा पांगतोकपा फेस्टिवल सि यामना मरु ओइना लौनदुना लागली थौरम असिदा चांदेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एच.एस. ओलिस फुंगियार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की लेसियो कैसिंग अमदी सिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए खासिम बासुमसु तरामन ओपगी वारोल पीगनी हाइरी यास्कुल एसी की वार्ड नंबर 20 वांखै योंगलान लेरक्ता लेरिबा युम खरा नोंग हेक चुबगा युम थादोकनरगा चेनरे हाइदुना नुमित खुदिंगी फोंगबा पाउचे अमदा पाउ फोंगलखिबा युमफम यावदबा पाउनी लोइनना हौजिक हौजिक माइकै कयादगी एमएलए टीएच सत्यव्रतगी कैरेक्टर असैसिनेट तौनबा होनरक्लिबा खुजिन थौरांग कया नाहारोल सिंधा कांगलुप वांखै कैथेल असांगबिना अकनबा मोंगदा यानिंगदे हाइना क्लब असिगी जनरल सेक्रेटरी माइबम सिरजितना फोंदोरक्ली वाफम असि वांखै कैथेल असांगबिदा लैबा नाहारोल सिंधा कांगलुप की संगलेदा पांथोकिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोकिबने महाना मखातान हाई यास्कुल एसी की मियामना मतम मतम की थेंगनरिबा अवाबा खुदोंग चादबा पुनमक असि ngमजबा थाकता कोकनबा होनरिबा एसी असिगी एमएलए टीएच सत्यव्रतबु मिंगचत थियनबा होनरक्लिबा असि पॉलिटिकल माइलेज लौनबा होनरकबा खुजिन थौरांगनी हाइबसी ककनिंगाई लेते ममंग सहीदा चौखिबा इसिंगना मरम ओइरगा यास्कुल एसी की मफम खरदा इसिंग थुमजिनदुना अवाबा कया मायोकनकी मतम अदुदसु एसी असिगी एमएलए मसामक लाक्तुना इसिंग इचाउगी अवाबा तारबा इमुंगसिंग साफगदबा मफमसिंगदा लैफम चाफम फावबा पीदुना मतेंग तौबा लैखी ममंग सहीदा थोखिबा इसिंग इचाउ अदुना परा अमा ओहौरगा मतुंगदा इसिंग इचाउ लाकपा मतमदा हेंजिनना अमांग अता थोक्तनबा एमएलए टीएच सत्यव्रतगी मीटिंग मखादा क्लब असिगी वॉलंटियर सिंगना वांखै परिंगदा इसिंग थुंगदबा मफमसिंग खंदोक्तुना पाक्सना इरम नाला सेंगदोक्तुना अमदी ड्रेन लैरमदबा मफमसिंगदा फावबा ड्रेन चेलहनबगी थबक पाइखटकी एमएलए टीएच सत्यव्रतना मियामगदमक होनजरिबा पुनमक असि अरेंबा ताहनबा होनरकपा खुजिन थौरांग कया असि पॉलिटिकल कैरियर एसासिनेट तौनबा होनरकपनी हाइना लौई अरानबा प्रोपेगंडा संदोकलगा थवाई हक्चांग यावना मियामगे थबक तौरिबा एमएलए अमबु मिंगचथियनबा होनबगी महुत्ता थौना लैना थोकलकलगा मिखलदा ओइना मायोकनबियु लोइनना यास्कुल एसी असिगी मनुंगदा लैबा मियोय खरना लौतुनरगा एमएलए टीएच सत्यव्रतबु नुपी अंगांग खरा सिजिनरगा युमफम यावदबा मराल सिनबा होनरकपा असि लेबाक मचा तादबा थौंगनै हाइनसु फोंदोरक्ली
नुपीबु करिसु लेतना हंथना खनबदा चेनबा बोर लुप्त संजरकदबनी हाइना कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी PWGMC यूनिफिकेशन की PRO चिंखै nganmana thadokpa chirol amana phongthoragli chirol asina makhatana hai कंगलेपा की चनबीबु करिसु लेतबा मोंगदा नुपीबु अमदी नुपी खुनाइबु करिसु लेतना हंथना खनबदा चेनरिबा लुहोंगबा नुमिता कैनियागी युमदा लाखिदबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ललांगबुंग मखोंग पुखरी मपालदगी बोर ओइरिबा खाइंगम खोमद्राम अपोपा खोमद्राम दिनेश्वर ngasi थारगा नुमित मंगानी की मनुंगदा लुप्त चंगजरकदबनी बरगी ममा मपा इमुंग मनुंगनसु बोर ओइगदोरिबा खाइंगम खुंद्राक पंबु लुप की अकनबा अहकबा चैथेंग फंगद्रिङाइदा लुप्त चंगजरकपदा मतेंग पांगदबनी लुप असिना कंगलेपाक असिगी नुपी खुनाइबु हेना अवांगबा थाकता पुखनबा होनरिङै चेरक असिदा असिगुम्बा खुनाइबु चरांगनबा थौदोक थोकनबा सिलिबा लुपना तराइना लौदे मसिगुम्बा नुपी खुनाइबु हंधना करिसु लेतना खनबा थौदोक असी मतम चाना सेमदोक होबगी तंगाइ फदबा लै मसा मसा नुंसिनरबा मतुंग हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनमंगागी एप्रिल 13 दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की थौबाल निंगोमबमदगी ओक्रम सुनिबला अपोपा ओक्रम नबकेश्वर अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ललांबुंग मखोंग पुखरी मपालदगी खाइंगम खोमद्राम अपोपा खोमद्राम दिनेश्वरगा चेन चोंगदुना हाइदोकपा चनखी मैतेगी चनबी अमा ओइना कुमजा असिमकी हौकिबा एप्रिल 12 दा वारोइ पोतसु पुखी मदुगी मतुंग नवेम्बर 8 ता अहलमन चतुना कुमजा लिसिंग अनि कुनतरुक की फेब्रुवारी 3 दा हजिंगपोट अमदी फेब्रुवारी 3 तना बोर बातोन चटबा हाइना यानारबा मतुंग फेब्रुवारी 9 दना लुहोंगबगी नुमित लेपनाखिबने बोर कैनिया अनिगी इमुंग मनुंग अहलमन सिंगना यानादुना मतम लेपनारबा मतुंग मियामदा बाटन चतुना कैनियागी ओनपोट तमनबगी पोचै कयासु सेल चंगना लांगबसु लोयरगा लुहोंगबगी नुमित ngainakhi adubu luhongba numit haibadi February 9 da bor laktabadagi luhongba adu kaikhi thong asi nupi bu karisu leitana khanba tawhaidaba thabakni thodok asidi luhonggadoriba kainia khak natana nupi khunai ahallaman imung manungbu usittaba amadi ikaiba pibani asigumba khunai bu phattaba लंबीदा सिंथनबा होनरिबा मियोसिंग असि मतम चारिङैदा वारक होबा तंगाइ फदे हाइना खली हेना नुंगाइत्रिबदी लुहोंबगी बोर लाक्तबदगी इकाइ फिरुक खुमलबी कैन्या अदुना मसागी इज्जत कंजनबा बोरगी मयुमदा चंगसिनदुना लैरुबदा इमुंग मनुंगना पुलिस ताक्तुना फाहलगा पुलिस कस्टडीदा थमजनखिबा असिनी थोंग असिना ताक्लिबदी लुहोंगदबा बोरना कैन्यागी ममादा लुहोंगबा चटखिदबदु बोरगी इमुंग मनुंगना सिनबा खुजिल थौरांगनी हाइना लुप असिना लौई मरमदुना नुपीबु अमदि नुपी खुनाइबु करिसु लेतना खल्लिबा लुहोंगदबा बोर खाइंगम खोमद्राम ngasiदगी थारगा नुमित मंगानीगी मनुंगदा लुपता चंगजरकदबनी करिगुंबा चंगजरक्तरबदी नुपी खुनाइबु करेम कथाइनबा नि खंदुना लुपना पिरकपा सैबी सैथेंग मसाना याना लौजगदबनी हाइरकली Chief Minister Yumnam Khemchana Luchingba Manipur Lengak asigi ministry tha asigi kulumdoi natraga kunmari da chauthoklaba yana leire haina Northeast Live ki pauna hairi paugi likun asigi matung ina anoba Manipur Lengak asida kana bu cabinet minister oina pigedage haiba Union Home Minister Amit Shah amasung center da leiriba BJP gi Luchingba singna Chief Minister Y Khemchanda khangalakpa yana leire masigi dama athuba matamda Chief Minister Y Khemchan Delhi da chatuna center gi Luchingba sing unaraba yai hairi Chief Minister यावरगा मणिपुर लेंगाकदा लैबा याबा मिनिस्टर मसिंग असि 12 नि मसिगी मनुंगदा हाना मिनिस्टर मंगा वासक लौखरबनी अनोबा लेंगाक असिदा कुकी गी मरक्तगी मिनिस्टर अहुम पीनबा डिमांड तौबगा लोइनना नेमचा किपगेना हानाना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौखरबनी लेमौरिबा अनि असिगी मनुंगदा चुराचानपुर केंद्र की MLA LM खोक्ति अमसुंग तिपाइमुकी MLA ngursannur sanatebu कैबिनेट मिनिस्टर ओइना हाबलकपा याई हाइना पानरी निंगसिंगबा याबदी था असिगी अहुमदा सिंगजमई केंद्र की MLA Y Khemchan BJP legislature party gi Luchingba oina Delhi na khalakhraba matung tha asigi marida Y Khemchan bu chief minister oina wasak laukhibani था असिगी तरेता लिताल द थोकिबा थौदोक अदुगा मरी लेनना सोशल मीडिया दा मियो क्या संदुरकलेबा पाउसिंग असि अचुम नते हाइना थौदोक अदुदा अशोकपन नंख्रबा स्टालिन सिमरेना फोंदोरकली लिताल दगी ओजा ओइबा स्टालिन सिमरेना फोंदोकिबदा सोशल मीडिया दा मियो क्या ना मंगोंदा थोकिबा थौदोक सिंग मरी लेनना अरानबा पाउ क्या संदोकले लिताल दा तांखुल अमदी कुकी कम्युनिटी गी युम कया मगन ताखन किबा असिदा यामना नुंगाइतबा फावी फेब्रुवारी 3 की नुमिदांग दा थोकिबा थौदोक अदु महांगना ट्यूशन क्लास लौरगा महाकी मरुप कछारगा लोइनना हलकपा मतमदा थौदोक असि थोखिबने लंबी सेमगत सागतपना मरम ओइरगा मफम अदु पुमम ममम नै जाजो हाइना मिंथोनबा मियोय अमदा टॉर्च लाइट खरा कापीदुना मखोइना चलिबा अदु खरा उहनबियु हाइखिबने लंबी की नाकलदा लैरंबा मियोय अहुमना लाइट
थानबियु हारिबा अदु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना फोन तौदुना मी अमुक कोक्सिलगा कासारदा अटैक तौखिबने महांगना थोंग अदुबु खामदोकनबा होनबदा कुकी नहासिंगना मंगोंदा अटैक अदु तौरखिबने मदुदा महाक यामना साथिना असोक अपन नंखिबने हाइना मीडियादा रिपोर्ट तौखि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स ग्रेजुएट ओइरबा सिमरेना मीबु अचुम अरान खंगदना संदोकपिबा तौबिगनु थोखिबा थौदो अदुगे अचुम्बा करिनो खंबियु हाइना अपील तौरखलि मणिपुर थोकिबा हाना सुनबा हिंसागी थौदोकसिंगना पिकलिबा अंगांसिंगी पुंगनिंग वाखलदा पीबा सैथेंग मखोइना येक्लकपा लाइसिंगदा ममी तारकले मसागी सही 10 खक्ता ngairiba maitai phurupki angang amana yeklakpa lai amada mahaki thamoida sokhiba amadi fawkhiba chainasing adu mayek sengna uthorakli ayekpa lai aduda miyoi ama upambi amada thori yanba AK47 baiba miyoisingna nongmai kapa amasung yum mai thabagi marik chumba saktam sing yauri mai chaklaba yum adudagi maikhu karakpa amasung yum adugi maningda laiba chingdolda nongmai baiba miyoisingna nongmai kapa साइकल अमगी मनाक्ता असीबा अमा तादुना लेबसु उरी अंगांगबा मचुना ताकलेबा वाहनथोक अदुसु पिक्चर अदुदा मयेक सेंगना उतली येकलिबा लाई अदुगे बैकग्राउंड दा उतुक वातु पाइबा मियोय कयाना चेनबा अमदी नोंमै कापगी सक्तम सिंगसु मयेक सेंगना यावरी अयेकपा लाई अदु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लंबोय खुंगनांग खोंगदा पांगथोकिबा ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर रिलीफ कैंपता पेंशन अमसुंग स्केच पेना येकपा लाई अदु उलंखिबने फक कया चाइना ताबा अदुगा अंगांग खरना परेंग साना फमदुना लैबा अमदी स्कूल सुटी थाकिबना मरम ओइरगा अंगांगसिंग तोफम खंगदबा मतौसिंगसु उतली ट्रेड एंड एक्सपो अदुदा खुदकी ओइना अंगांगसिंगदा मखोइना अपाम्बा लाई अमा येकनबा खंगनबदगी अदुगुम्बा लाई अदु येकलखिबने अयेकपा लाई अदुगी ममिंग प्रेजेंट सिचुएशन हाइना थोली मियोय कयाना टेरिटोरीगी वाफम पुखटपा खुलाई पाइबसिंगना परेंग परेंग लेपा नत्रगा चेनबा खरना फिराल पाइदुना हाइबगी सक्तम सिंगसु उतली प्रेजेंट सिचुएशन हाइना मिंग थोनबा लाई अदुदा स्लोगन कया लावबगी सक्तमसु उतली तोंगान तोंगानबा स्कूल अमदी मतम खरगी ओइना हांगबा सेंटर होम सिंगदा लैबा अंगांसिंगना येकपा लाई सिंगदसु मदुगा मानबा सक्तम सिंग उरी मई चाकपा युम मई चाकपा असिबा हक्सांग सिंग तादुना लैबा मियामना कोइसेन चेनबा अमदी मैखुना थालबा सक्तम सिंग यावबा लाई सिंग येंगला रखिबा अदुना अंगांसिंगी पुकनिंग वाखलदा फावरिबा अकी तुजिंगबसिंग अदु मयेक सेंगना फुंगदोरगली मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन कैसाम प्रदीप कुमार हाई ओरिबा फिबम अदु अंगांसिंगी पुकनिंगदा तारिबा ममी अदु मयेक सेंगना हंजिल हंजिन निंगसिंगबगी सक्तम अमनी अंगांग अमना येकलकपा लाई अदुदा नोंमै पाइबसिंग चिंगतकता लेपा युमकै मई चाकपा असीबा हक्सांगसिंग लेमाइदा तादुना लैबा अमदी अंगांगबा मचु संगबसु उरी अतोपा रिलीफ कैंप अमदा लैबा नुपा मचा अमना येकपा लाइदा युम अमा मैना चाकपा युम अमगी थोंग येकलंबदगी हंजन हंजन मुथतलबा मतुंग अमुक थोंग अदु हेना कंसिनबा मचुना येक्सिली हंजन हंजन मुथतपा अदुना येकलबा ची अदु खरा सेगाइबसु उरी काउंसलर अमना अंगांगदुदा करिगिदमक थोंग अदु हेना कन्ना उसिन्नबा होनरिबनो करिगिनो हंगबदा अंगांग अदुना थोंग अदु ख्वाइदगी कनबा ओइगदबनी मदुना मखोइगी पुंसिबु ngakpa ngamgani haibagi wakhalonsu phongdoraki hairi कांग्रेस की टिकेटा अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप ओइकिबा कैसाम निंगथेमजाव सिंह ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम दा चेनाबदगी पालागत साइबर पुलिस ना फारे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की यारीपोक लाइमनाई टॉप सिंगथादा लेबा कैसाम निंगथेमजाव सिंह मसागी सही हुमफुमदोइना केरला की मानारकाटा लेबा मियोय अमदगी नमथाक तौरगा लुपा करोड़ अमा लाख मरिफु मरी लौथोखिबने पुलिस की रिपोर्ट मतुंग इना ममांग सही के अगस्त की नवंबर फावबदा मियोय असिना व्हाट्सएप की खुथांगदा विक्टिम ओयहौरबा मियोय अदुदा सेल यामना फंगनगनी हाइना नमथाक तौरगा ऑनलाइन ट्रेडिंग याहनखिबने अहानबदा विक्टिम अदु सेल खरा खक पुथोकलगा सेंदोंग चावना फंगनखि निंगथेमजावना थाबा लिंक अमदा सेल इन्वेस्ट तौबा हवनखि सेंदोंग खरा फंगलबा मतुंगदा मियोय अदुना थाजाबा थमलकपदगी सेल चावना इन्वेस्ट तौबसु हौरखि अकोनबदा लुपा करोड़ अमा लाख मैफुमरी लिसिंग यांखैनिथोय चमंगा कुनिपाल विक्टिम अदुना इन्वेस्ट तौरखि अदुबु कैसाम निंगथेमजावना नमथाक तौरगा यामलबा सेनफम अदु मसागी अकाउंटा ट्रांसफर तौसनखि इन्वेस्टिगेटर सिंगना हिरमसिगी मतंगदा कुपना टिकटपदा सेनफम अदु निंगथेमजावगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पोरोमपाट ब्रांच दा लेबा अकाउंटा चंगहलगा चेक सिजिनदुना लौथोकरे हाइबा खंगलखिबने इंडिया लेंगांगना इंडिया की लो नत्रगा एक अमगी मखादा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमी नत्रगा मसिगा मानबा कांगलोल अमता मणिपुरदा पुसिलकपा यारोय FNTA गा मानबा कांगलोल अमा थमजिंदुना मणिपुरदगी तोखाइना तानिंगबा कांगलोप फुरुप खरगी डिमांडा मखोइगी अपाम्बा पीनबा होनरकपा यारोय हाइना मांगजौनना इप्सा पांडम अकोमलुप इफाक KSA लोयालुप कंगला मई किल SLK ERDO अमकिल एंटोक किमी
SWA hariba loop taramari gi apunba body ama oiriba CSO Kangleipak Maikei Manipur lengak amadi India lengakta section warol thamlakli makhatana hairakli Tuhensang Mon Nonglen Tifire Noklak amadi Samtore hariba Eastern Nagaland gi district taruk asi Frontier Nagaland Territorial Autonomy na konsinba jaga ama oire haina ENPO Nagaland Government amasung Government of India gi marakta khuyek pineduna asobo autonomy pikre NEPO na matam sangna talakpa demand ama Nagaland da pikre maram aduna Manipur da FNTA ga manaba demand ama soidana India lengangna Manipur manungda tokhaina taningliba phurup kharada pirakadra haibagi chingnaba Miang Marakta Hosik Chauna Lady, India Langana, India gi Lona Traka Ek Amagi Makada, Awang Nongpok Lamdam Asida, Machet Tugaina Bohonaduna Lagli Habasi, Awang Nongpok Lamdam Asida Lady Bob Mui Purup, Kuding Makna Kangi, Masigi Ngaklo, Mapumpana Lejaba, State Kuding Mak, India Langana Machet Tugai Kiba Yai. Adubu Manipur Hariba Lebak Asi India gi Manungda, Topa Lebak Amani, Hosik United Nations ta Manipur gi Oiba, Wapam Kaya Pukatuna Nainari Lebak Amani, Manipur Karamna India da Mars Toki Haibadu, Indiana Fongna Hining Drabasu, Lona Manung the Ladyba Aruba Wapam Singdi, India Lengak na Kanglibani, Manipur Lengak, Nasi Faba, India Lengak the Taliba, Demandi, Manipur integrity amasung territorial boundary, Kahenba Yaroi, Haiba Asini, Manipur na Taliba, Demandi, Nagaland amasung Atay state sing na Taliba, Demanga Manade, India gi sovereignty da Atopa Lebak na Singna Yaroi, Haiba Gumna, Manipur na Haribasi, Kanglepaki upon Bagi Sakam, Kahenba Yaroi, Haibani Haidi. Tarakot Pauda Arambai Tingolgi, Luching Porel Korongan Bakumana Sumna Haidi, Waraga Tona Helakpa, Soktara Kankalakpa, Namtaraga, Masong Palakpa, Matam Konglena Lakpa, Tyroi Naigi, Saktam Loriba Tengoloi Ichil Inau Singi, Katokpa, Apunba, Achetpa Pirep Asi, Lemna Mangloi, Yai Ferehaina Sumna Haidi. Tamoyam na Kaiba Todok Amada, Ahmedabad, Air India gi plane ama crash Tokibagi, Anoba report ta, Iramda Manipur dagi Isan Anisu Laki the Bat Labak Tiba Todok, Ahmedabad Air India crash asi technical issue Oiramdre, pilot na, engine fell off Tokibadagi Tokibani Haina Anoba report Amana Pundorakli. Miyamgi oiba akanba protest amana Bangladesh ki Prime Minister Sheikh Hasina mafam singtharaba matungda handak nongna pangthokiba mikalda Tariq Rahman na lusingba BNP na sauna mai pakre loinana Tariq Rahman lebak asigi anoba Prime Minister oina ngasi thangja numita wasak lauragani BNP na sauna mai paklakhiba asida Prime Minister na thagatpa phongthokre mikal asida Jamai Islami na anisuba khwaidagi masing yamna kaba party oire ngasi nungthel pung ahum tabada Tariq Rahman lead toba BNP na sit Sani Trahumdoida mai pakre Jamai Islam amadi masige chatminariba tungan ba political party taramathoi alliance na sit humbudra tarukta mai paktuna anisuba khwaidagi masing yamba party oiri BNP na Bangladesh ta amuk hana sarkar pairakpa haibasi sahi kungi matungda handakna ahanba oigadori marak asida India gi oina yamna nungnangningai oiriba phibam ama hairibadi Chicken neck hairagasu khangnariba Siliguri asi kakhatuna North East ki state taret asi India dagi tokhai tahangani haina lauthokhiba Bangladesh ki National Citizen Party gi lusingba Hassan Abdullah su mikhal asida sauna mai pakre Hassan Abdullah na Komila Mari parliamentary seat ta mahaki lamba oriba BNP na back toba MDA Zamir Udin dagi vote lakh ama makhai henduna mai pakhi NCP Hariba Party asigi ling lisingani kunmarida matamadugi Prime Minister Sheikh Hasina bu mafam singthuna ba khonabada asoba saruk yakiba party amani Hariba Party asi Bangladesh ki mikhalda ani suba khwaidagi masing yamna kaba party ama oiriba Jamaat Islami ga punna chanminariba alliance partner amani Jat Islamic Hariba Party asi Islamic ta yamna hakchinba party ama suni hari Makatarako Pauda Lakliba April Amadagi Manipur Lengaki employees in the Unified Pension Scheme Chanaba Horagani Haina Chief Secretary Dr. Punet Kumar Gawelna notification Ama Tokre notification Sigi Matung inna Kumja Lisingani Mangagi January Ama Natraga Masigi Matunda Tabak Changlakiba State Lengaki employees in the Unified Pension Scheme Chanaba Honaba Lengakna Warep Lore Kumja Lisingani Kun Mangagi April Amadagi Chanaba Hokiba Unified Pension Scheme Gi Matung inna employees in the Tabak Tegi Potaba Matam
matamda makhoina phanglamba basic pay gi chada yankhai sahi kunmanga gi oina punna pathoklaga pigani masigi sumatakta tha khudingi pension phangbagi khudong chaba leiragani national pension system gi oinadi thabaktagi pothaba matamda sel kaya yamna phanggadage haibadu mangjongna lepthokpa ngamde UPS Sanarabadi Matamgi Matung ina Pochegi Mamal Hengalakpa Matamda Dearness Relief Fangbagi Kudong Chaba Laigani Adubu NPS ki oinadi DR gi Kudong Chaba Laite UPS ki Makada Employee Singna Thabak Tauringai Matamda Phanglamba Talab ki Chada Tara Scheme Masida Invest Tawi Madugi Matakta Lengang na Chada Tara Nipan Point Manga Putui NPS ki oinadi Lengang na Chada Tara Marikak Putui Housing Maki oina Lenga ki Employee Kuding Magna National Pension Scheme na Conchili Market Link Investment Plan ama Oiba Maramna Employee Amana Thabak Dagi Potharaba Matung Pension gi Senfam Kaya Yamna Fangadagi Haibadu Mangjongna Kangbangam Employee Singi Kudong Chana Bagidamak Central Government Kumzala Singani Kunmarida Unified Pension Scheme Haudo Kibani Manipur ke Senglaba Kanglada Lairiba Laifam Lensing Amadi Ibudo Pakang Babu Aroiba Oina Kurum Lamlaga Assam Amadi Tripura gi Aiba Tara Imphal Thadokre Patriotic Writers Forum na Thadorok Bachirol Amada Tha Asigi Chaijat Nepal dagi Tara Phauba Numit Humni Chumna Pangthokiba Patriotic Writers Forum Manipur gi Tara Nepal Suba Mapu Kumon Torom Saruk Yaba Lakiba Aiba Sing Ngarang Ayuk Anganbada Ibudo Pakang Babu Kurumjaduna Manipur Sana Lebak Asi Ing Tapa Tangdu Leitaba Lamdam Ama Oirasanu Haina Thongniki PNWF Tripura Branch ki Advisory Board Member Khatri Mayum Mandapna Senglaba Kanglagi Laifam Lensing Kurumjaba Fangbada Apianba Pokladuna Haikibada Lamdam Asibu Konbiriba Ibudo Pakangbagi Masai Kon Asida Aikoina Ngasi Lakba Phangba Laisa Namba Phangba Asi Maitei da Pokluruba Maitei Masa Ama Oina Aduki Matik Saukthokjaba Phawi Senglaba Kanglagi Laifam Lensing da Natana Lining Tok Sanamahi Ibudo Marjing Khongjomge Athoba Singi Khubam Khurumjaba Phangjaba Amadi Loktak Pat Kaibulamjau National Park na Singba Phajaraba Mafam Kaya Yengba Phangjaba Asimak Patriotic Writers Forum Manipur na Aikoibu Manipur da Kobiduna February Nepal dagi Tara Phauba Numit Khomni Chumna Pangthokiba Forum asigi Chahigi Mifam Saruk Yahalamdaba Tarbadi Asigumba Mikup Asi Phanglamdabasu Yai Haina Apenba Phongdokhi Haukiba Chahi Lisingani Kunmanga Kakda Leba Asigi mobile phone Sizinariba users Singda scam call Karor Lising Marigi Mataka Lakibaga Loinana India gi communication gi Hiramda fraud Amasung digital ga Mari Lainana Kudong Tiningai Oiba Thong Sing Nomo Nomagi Hengalakli Haibasi Yamna Mayek Singlaba Kudam Ama Oiragli True Caller na Khwaidagi Nauna Handak Puthokiba Tijinbagi report Matung Inna Asigumba Aranba Miyamgi Punsida Kudong Tiningai Oiraba Pamdaba Makalgi mobile user Singi Kutta Yoksindringaida block to Hoba Ngamkre Haina Kangalagli Thong Asina India ki Miyoi million Kiamarum cyber crime ga Mari Lainaba Awapamda Taramgadabagi Kalhoki Lepa Laitana Hengalakliba economy ki Saifu Marak Asida Ka Hena Matam Mangam Gadaba Amasung Pungning Wakalda Achoba Nungaitaba Togolang Gadaba Pumnamak Adudagi Kalhoba Ngamki Haina report Asina Makatana Pongdoragli Lebak Asida Hauzik active mobile connection Karor Samagi Matakta Laiduna commerce governance Personal relationship da azoba sakti piriba True Caller na masigi oina lisingani kunmanga India Insas report haina mingthonba report ama puthoki bagal loinana matau karamna scam amadi fraud na lebak asigi communication gi lamda matau karamna hongba lagan bage aduga technology na numit khudingi miyoi crore kaya da mateng pangbage haibadu data drives view ama sijinaraga khanganba ngamkhre hainasu phongdorakli